9 ай бою толгоду, өмүргө мени жолдоду. Бүтүндөй жердин үстүндө апамдай адам болбоду, апамдай адам болбоду. Жалгызым жаным болсын, өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым улдарыңыздын урматын, кыздарыңыз кызматын көрүп жүрөңүз. Биз алыскы Москва шаарында жүргөн күйөө балаңыз Сүйүнбек жанында кызыңыз Катчеженин атынан келдик. Азда болсо сизге ырсаттары бар. Түйшүк менен өтсө дагы күнүңүз мага чексиз бул аламда сүйүңүз. Таянычым, сырдашарым, жөлөгүм, жаным апа узак өмүр сүрүңүз. Сиз бар үчүн кадам таштайм. Сиз бар үчүн жашоомага санасыз. Сиз бар үчүн кадам таштайм катасыз. Акылманым, кеңешерим апаке, теңдеши жок мага ыйык адамсыз. Обалпа чарчабаган жүрөксүз, кыйшайбаган тажабаган өбөксүз. Айым күнүм мага сизден өчөчпаган бир өмүргө багыт берген өлөсүз деп жете билет.
Keçеде отырып, айданға ұзын өмір, бақыттағылай, балдарын жақшыны көріп жүре берсін, тенін таза қойсын, Ахмет әке өкөй құшыққа қошарып, балдарын жақшыны көрсін. Мына біздің қызым толған, бұл қыздар қалғарын денсіз өмір, жездемінен қошарып, дайыма балдардың атына денсаулықтары чың болып жүріше берсін. Vakti olmasındayım. Айданже, алыста болса дагы бүгүнкү күнүңүзгө себепкер болгон, жүзүңүздө жаштыкты, жылуулукту, сулуулукту тартылган алыста кызыңызга, күйөө балаңызга ак батаңызды берип, жана да сизди сыйлап келген мына бир туугандарыңыз келип олтурат, келиндериңиз келип, ошолорго да ыраазычылыгыңызды айтып коюңуз. Rahmat, kem bu oğlan. Rahmat, kem bu oğlan. Selenam ömürden uzun olsun. Şuntuk tuğulgan günü kığıla. Kıya balamdan kızıma rahmat. Ömürü uzun olsun beçere. Baldarımdı bağıp yürü çöversin. Baldarı köyüttürüp. Kudaya şularga ömürü versin, uzun versin. Kudaya şu kızım rızkı bol yürü versin. Uzakta bu sen balam. Kızım rahmat sana. Şunçalı apan diye istep. Jönötüpsün. Kızım rahmat, kүйе балаң ayam rahmat, bitta kүйе balam sen 10 taga taptik benim kүйе balam. Rahmat. Rahmat balam. Rahmat uzun ömrüne uzun olsun. Kudağa şükür.